Rahmat. Narınbek Moldabay kolçağınızlar menen. Geleslerime. Hurmatly konuklar. Biz sizler için keyingi dayardagan atayın жаңы номерimiz var. Şul har bir gelgen sayın şu sizlerge kolunuzdan gelişçe жаңы programma көрgөзөлү, жаңы көркүлөрдү тартуулайлы деп hareket кылып келебиz. Biz hazır алдыңыздарга чакыра турган жигиттерибиз биздин Бештапан кодулдар тобуна ушул менен ушул концертте чогуу ушул концертте программаны даярдап келип отурабыз. Саясатчылар урушса биринен бири эскисилерин чукулушат экен, мындай кылып. Ушакчылар дагы бирин ушактап. Келиңиздер. Артисттер урушса кандай болот? Ырчылар. Ырчылар урушса is the moment we've all been waiting for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to... Kırgız kalkım, men kırgızmın ulu kırgız boydan gelip kalgım. Kırgız ulut kran jigitlerge bay gelgen. Ras ele kırgız bolup jaralgan ekem. Koyuka koy, özümdün kan ekensin. Özümdün la. Altının deri gire
Çoçubasın degensin, vay degensin. Kol çalar basan. Beş tabak koduna tava. Hanime Krasıkov. İlyas İmanaliyev. Rahmat sizlerge. Arqından bilekine tegelip majut qo'yayın dedik. Gelingizler hurmatli qonaqlar. Men hazır aldığınızlarga çaqıra turgan bugun konsert festin qonoğu. Men uşul har bir konsertke kelgen sayın uşul jaqtan emi Oşko gelip ketken 15 yıldan beri gelip ketken bolsam, gelgen sayın bir tuğandı dost artırıp keten bul jaqtan. Bundan bir top Julmurda gelip Alişer Toğutayev degen inibiste uşul bir tuğan kılıp alıp ketip uşul günge çeyin Bişkek'e alıp barıp bir tuğandık üybülölük kattoda bolup жүрөбүз. Andan keyin gelip былтыр Түменбай Колдошев деген инибизди таап, Түменбай инибиз менен üybülölük чыгармачылык каттоодо жүрөбүз. Ал эми азыр калдыңыздарга чакыра турган жигитибиз дагы болсо ушул оштук туугандар, өзүңүздөрдүн жеедешиңиздер, өзүңүздөрдүн иниңиздер. Мен ушул чыгармачылык сахнадан тапкан өкүл балам деп коюн. Кол чаңыздар менен бир жакшынакай аккордеондун коштоосунда кыргыз жыттанган чыгармалардан тартуулап койсун. Равшан Момуновду кол чалар менен чакырып алабыз. Келиңиздер. Равшан Момунов. Мен чыгармачылыктан тапкан өкүл балам.